Sakit otot which is muscle, sakit sendi which is joint dan sakit tulang which is bone. Setiap tiga tu bersangkut paut tapi dia spesifik juga. Bila kita sakit otot which is muscle, dia akan rasa sengal pada kawasan muscle itu dan kita akan rasa lemah dan letih dan lesu. Dan kalau terlalu banyak kesakitan pada muscle itu, dia akan juga menyebabkan kekejangan pada muscle itu iaitu cramps. Ya. Jadi bila kita berlaku macam tu, kita akan tahu sakit itu adalah berpunca daripada otot. Sakit sendi pula dia spesifik pada joint. Sakit sendi dia akan manifest sebagai satu, dia akan bengkak di kawasan sendi. Nombor dua, dia akan jadi keras. Kalau sebelum ini kita boleh bergerakkan sendi itu, bila sakit sendi itu makin melampau, pergerakan itu akan terbatas dan kita akan rasa susah untuk bergerak. Sakit tulang pula is something which is not very common sebenarnya. Sakit tulang itu akan berlaku kalau kita jatuh, kita ada patah, kita akan terhentak pada kawasan tulang itu, baru kita akan ada kesakitan pada tulang. Kesakitan tulang kalau tanpa sebab, kita kena check sebab mungkin akan ada infection ataupun na'udzubillah dia akan ada kanser pada kawasan tulang.